И поздравностите да връвте в новата епизода на Миха Фрут TV. Днес снимаме Skywars на Diamond Network и Diamond Craft. Както да го викате. Ще ви видя IP в дескрипция. От ovaj сервер. Одиме сега на ovaj, kako се викаш? Чакай, сега сме на зима. Прва мапа зима. Играме по 10 партии. Ова ни е прва. Знаете дека без никакви повеќе не ми снима само 10 минути, го направи да снимам повеќе од 10. Ако сакате да снимам видео како да го направите, да бендикам да снимам повеќе од 10, напишете во коментари. Јас ќе снимам видео тако. Само секира сега, за сега имаме. Знаете, овдеки може да се панижи. Овдеки не се паѓа армор или облека, како да го викате. Само секира за тепање. Некој ми дојде! Мате по толку! Прва партија. Пуп! Шајка! Значи на нашата острова си умревме, на нашата си створихме. Него кръши дървото. Аз съм единствена дърво. Нашата единствена дърво. Шо го имаме посадено? Той не го изкърши. Защо? Глупа. Преглуп. Преглуп! Защо? Кажи ли себе, що бе посади нашето дерево? Що се прави с нашето дерево? Що така много трудно? Шляцкана! Бойте го! Си победи. Значи да ти падне и готово. Той ти победи! Окей! Ама на друга партия! Одиме зима. Прима. Зима прима. Ти зимата прима. Кај да на која? Мапи ще. Шит, одиме на острова. Се извинам за што ми се случи на микрофонот. Малце ми се потпуштили, ама го наместив. Повеќе нема да се спуштам. Нема проблем. Нема врска. Ајде да продолжим со Майнкрафт. Тројчасно. Ево нај што не го кршеше дрвото. И да сгроводим, ќе го текам. Одека сум секој победувам, кој ќе играм без да снимам. Икс лове игра има. Икс лове, тоа значи Икс. Не, тоа сака. Тоа така име. И почетите. Одека има по 2 честови. Не бе крастик дебо. Значи првата изгубивме, ова ни е втора. Сега ако има диамантски сурт, најебо. Нема. Имаме стрела, имаме, добро. Сега да ги наместам стварите. Вака. Ендертера последен, затоа што е еден. Влево тука. Фишинбер тука. И чатамен. Колко имаме стрели? 2. Што се направи со 2? Чекай да пом средина се. Там. Бум. Ајде се паѓа. Добро. Непотребни ствари, само ова. То бе!
Najbata stvar. Umbram tim je... Tim. Što troće stane. Onaj umre, debeli. Prenak tamo vodi. Down. Lepo da je. Ovo umre točno nikakaš. Ostanak me su onaj. Pametni on. Ona kako vodi. Ideš vidjeti ovo? Nije, nemam ender peraća barom. Dođi ako smejiš. Još jedan. Je, imam ender pero. Moram da mu pojem. Nije. Sada ću ako padnem. Znaj! Dakle ne znam da se dofrljam s onim ender perelini. Znaj! Će ti se osvetam Koko. Koko? 148 će ti se osvetam. Koko će ti se osvetam. Ostrava pakojne. Tukaj je Koko? Tukaj je, yes! Če go ovdje, pam! Če go razrežem na delčina. Znači koliko smo jedan četvorica. Taman koliko što treba. Znači tukaj smo Andrej Cramping 1, Koko 148, Michal Full TV, X Grounder. X Grounder njega otkršće drvota. Sad ću te jedinstven drvo. Dobro, imamo bar 4 ender perel, сега засега имаме само fishing rod за тепanje. Nemаме нищо друго. Пак микрофона. Повече няма така. И само имаме стрела и fishing rod за тепanje. Не, то че пачам. Да знаете. Так, топ, так, так. Вака. Вака. В каменята че вземам. Nećemo направо да го напасам. Чакай сега да вземам то литералите, да се телепортирам в средина. Добре, погодихме. Пар. Сега го валиш да паднеме. Добре, меч. Ома. Не. Кой е това не вкари? Ако ме погодиш, девел си. Подевел си. Той ме църква на стои. Той ме църква на стои не погоди. Пак Коко. Това е па? Hungry Camping 1. Shit. Sada niko ne nabilo. Това е цялата сага на играта, защото не никой. Ой, никой ще ме срещате. Колко никой ще ме срещате? Скин код Bloodmaster и падна. И победи колко случат в Солсун, како секош. Шо е хакер. Но тук е партенила трета, мислим, да, трета. Сега е четвърта. 4. Number 4. Ой, ме острова пак. Number 4, part 4. Тук е Котове. X-Grounder тук е. Джипа. Тук е джипата се чита. Четвъртите сме. Колко ще трябва. Пълна игра. Никой сега повече не може да влезе. Ако някой излезе, после може да се влезе. Пак. Само един. Šta je bre? Gdje da se stvoriš? Napokon го правил чест конечен да имаме меч. 100% няма да имам диамантски меч и ендерперел. Ендерперел препълна да имаме. Зато има одна средина. Не! Е, против. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Какво? И како сте видовте, излеговме и сега трябва да каде можем да влеземе отново зимче. Шовело Боже. О, ура. Тим, ура. Чакай да напишем тим. Ама ако си наричавате, па нема тимување. Тим, ура. Кој е сад коме испрасио гузицу? Кшит. Шамаре гузицу една. Не ми одговори на прашањето. Пак во првиот тест. Имаме и стрела. Камењата изборив. Така? Да, 6. А некој да... Ево го. Абе, ајде! Пак изгуби. Пета партија губам. Еден готов пишува. Ха-ха-ха-ха. Панобси. Панопси. Откај мене ги зеде Ендерперал. Буде, умре бе ти, една тоси бре. Гикс. Идеме со 7 партија. 7 part 7. Чај пак на зимаме позна мушена зима. Како да ги беше мислам. Начужена. Таму нема нигде. Веќе, во кула. Не можам сите да се одби. Зашто излегувате? Соми, види. Мислам, GX. Соми. GX. Тим. Чао те пун. Ой, шит. Што напишав? Чекај да напишам. SOM и GX Тим. Така сега. Го сака, ако не ичи. Но Тим ја репортуе. Банува. Банубет ставаш. Аха. Sad se bucam. Bac. Malo se bacam. Oh yes! Diamond sword. Ja sam pro. Ja sam pro. Pravi pro. Sad imam mene skale. A zakritvačeš to. Ja. I ovdje imamo samo nekog nupske stvari. Na oba stvari. Sreća. Znači, dva diamantski meč. Ovo se kada se vrliv, nekako nema meč, može da dođe kada se uzemi da ne otepa. Haha. Baš smiješno. Znači, imamo dva diamantski meča. Ja. Znači, imamo 8 strelčići. Radi se, namesti se tak. To tak. To tuka strelata. Ovo je tuka. Nemam Enderpearl, to je lupao. Ovo ovdje. Ovako. Umre neko. Ne, sad će nam dođe kanjas. Shit, sniga. Ama zašto? A tako. Treba dižem siga inno. Izjedov. Sad samo neka mi nudi. Kio sam ga. Pa dojdi kaj na mene. Ako dođe otepan. Oj, site ga otepavaj. Така ли?
Различно. Ovo 7. partija je 8. Ovo mučičko 5. Kakva 7 ili 8? 8. Aj, 7. 8. Snimamo 11. Епизоди за всеки случай. Лайк. Ходи за мушина собак с всеки случай. И за в нея. Само дойди. Айде, но те па. Shit so mi big so no in Tokyo. Shit. Ека. Ами зима. Троче сме. Избача. Суноки пълпа и ура. Ура. Тим. Sada ce private linie, ако private ce whisky, ba. Ocăm. Da. Пішов на скоком. 4, 3, 2, 1. Нула, бум. Почнахме. Знам дека нема долго плајано видео на мојот канал. То, имам бар некаков меч. Има некој средина. Мислам дека има. Има него, и то 20 се тепа. Да си наместам по-брзо стварите. Не! Не отепа зади! Чакай, свободно беше 9. Сега трябва да види 10-та, 11. Ай, ура, игро куки. И победи, ура! Знаех! Ами пак взима. Ами взима пак. Айде. Още овој път играме още наши. Завършваме. Тим, ура! Гледаш, чакам да пътнуваме. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Та на X, значи thanks. А та значи фада. Заедно са и друга чест, да спазниме. Къщо има нубски ствари. Това като ще тепам, ще тепам. И на И сега, послушай, ма тепа, ура. Тем бе. Ура, ма тепа. Да. Ура, защо? И сега победи no has just no hack just донатата PvP. Ади ми сега пак. Ай, помня истина. Ама сила. Тройте сме 1, 2, 3, 4, 5, 6 мина. 7 мина. 8. Пълна. Добре, не съм да победам. И знай. Шит, Мартин Бой. Бро, дето излезе. До 10 секунди почнуваме. Ле, почнуваме. 5, 4, 3, 20. Йохан. Team Neko, please. Аз се напиша. То значи Team Neko, please. Нема. Защо?
Evo onaj -1 ima. Sjakoš ko je igrao i nas izgubeno samo. Gubena i može ova da izgubi. Ako izgubi ovdje znači ima može -2. Samo sekira za tepanje. Ništa pojče. A tako se nije namesta. Samo što sekira ću se tepame. I on je stimula, mislim, ne si se stimula. Ja da se postuče da se napravim na kućiće. Ajde ovako. Dobro je. Ovako. Samo ovo imamo stupanje. Samo sekirata. Evo ga, niko je krši. Tako je. Tako je, znači. Tako je dosta. Suli je padna od svetu od Goturna Park. Ranger je ubijen od strana Park. So Park ostana. Parker je... Ajde. Ne. Kaç. Uri. Tukaj me tepaše. I... Това е видеото за ovo video. Това е видео за ovo video. Ние се гледаме в наредното. Чао!